na bano aye UEFA Europa League ene Unai Emery ebetima ya adwuma ne ye pa na aye Turkey ana game no mo nso ebono ene ya Tapra Stadium ho ana game na toja 43,500 seater capacity ana chese afa center referee na anwumre obekwa akwadem ato ayram no aye France ni ba ne dia de François Letizia wono na ebekwa akwa na Facebook game no etima ya kama enom aye UEFA Europa League etoja final no enso awe Istanbul na no pe no ya ka nkoba kakra edi na with him say Arsenal aye champions our Premier League them mama me Arsenal was squeeze this way Arsenal near and yes had be a tomo and to we the Gunners na what Jania was squeeze no so na yet made in command na jamu yet tenya Arsenal stories in the dominate team it's answer Arsenal woman no match league no e dey so man so wo mu jibia teye pa and your on tonam da no akoto brabo and your braba he Arsenal ejo manim na anya hwe kwanom me pato enota once AFC Pound for more and Man City about 1-1 na sa game na tesa ma Arsenal ababe champions yi and no that Chelsea and so at Tottenham Hotspur upon na Tottenham and so to meet mu ba ko na wo bi bisa points ben ana Arsenal adiaje league mpato twato ho esanse aye record Arsenal aye and no that asase City for ball mu game ni wie no table no say na City Arsenal at the 82 points and adiaje league the do so bo game and so about game attend no better wo be the 82 points and adi league no wa bro mabo Monday 37 and the Arsenal company near City etos me no with 78 na wa ba benya Manchester United wo botoso me with 68 we benya Aston Villa wo botoso 9 with 62 na wanya 59 points ekwa Liverpool boboko no wa ba benya Bournemouth wo mo so toso isia wo mo 56 points wa ba benya Brighton wo mo toso enso wo mo 53 and sana Chelsea atoso 20 and Chelsea win ye nyina no mpato baby Chelsea dan no Anyama no anya de se call baby I know your reporter epa e wotumadi so na no pe no make it enso ediama na Xabi Alonso kwabna reporter men se ka ya say wadi nkoma ka Chelsea payfo ne say players bi ho mo ye untouchable and ye bisa say players ben is about 5 players pe na me who player ba ku wom na no na ye mo wan ye pa kwabna nim say reporter ba ko pa madi nka ho untouchable players na e what else na eno na no pa wo ka say enta ye be hu say Kopama edin say wo Xabi Alonso ani ase kwabena me ye jedi esan say metikin kobo bi say just 5 players are Xabi Alonso so mo ye untouchable no James number 1 Makukuya ya 2 Moses Casado na player we play ma mo pa ya toss na de la bia yo kwabena mo se toss ne eka hom ana Enzo Fernandez enti we players are yes so mo ye untouchable e we toss boboko no amesa ebia Kopama mo de ne be semi untouchable esan so mo de ndie bibia timi say Nemom Ganato Anna Aya ya can say boys na can there Liam the lab there kwabna on there and say oh ya tatabo need ya 3 times inti ani enkoba kakra mete from Chelsea na no pen make it ediama na Enzo Fernandez one said this season goals when ya diama toss in goals involvement no aya 20 goals involvement esa say goals na 14 and why 6 assists ediama Chelsea boboko no and Abrante Enzo Fernandez this is Anyama ye kama Edima Chelsea and in all competition Edima Chelsea bobo kwenani ye reporter mensa eke na no peno make it Edama na with him say Premier League no since Premier League abakosem esase no player way ano wa bakosem obi anya bita eno aye Arsenal player ni din ade Max Dorman kwabra Max Dorman aye the youngest ever player in the Premier League history at all the Premier League adiasi na so and also the Premier League title at the age of 16 139 days anatasa branteno e dia record nti so wona mabwantin so no bia bi so say player ben no sa awade Premier League ampacho e Arsenal player ni din ade Max Dorman anom e reporter e free Arsenal kati ade apa e wadwumade so na Arsenal say ni debate no supporters ne say amesanka de yenyanka ane e bi so mo sa de no so say sia de PFA player of the season no ya hu ba bia say kwa na ya say the assembly na ba anom so say Declan Rice and Bruno Fernandes obumie no na ohwe obi credentials ekwa na betimi amana de PFA player of the season na Declan Rice dia no uhema ono the heartbeat of the Arsenal Bedi League ni nyina no woni na edina no ne so essence ono ne antina asa enso ekra match after match nyina no ne delivery bibia ya kaba we key player Edma Arsenal boboko no and a world class
performance and odema Arsenal week in week out and to move you say odi PFA player of the month na nyahwe na omote Bruno Fernandes jano uchoma waiko assist recorder a single Premier League season mo atasa enu so say no anyama ya kama edemano afa kwampo hema or the Manchester United aba beto so miensa e Premier League man nei wo ma qualify e boy UEFA Champions League kwabra Arsenal supporters ni so hwe ni mienu abako ekura bibi baako de onkura hwe enti ano say ma PFM player of the season na esa ko edema Declan Rice anom koma kakwa so a mensa eka e wo dwumade so a ena no pe mi kete ediama na kopa ma ba be kasa kopa ma nie Palma say yanka mo bianta say Zabi Alonso top notch coach muntie Zabi Alonso top notch coach akwai na nanse eno a ba nyina ya ba kasa onka players o mo so mo top notch no ho a o mo untouchable no but kopa ma say Zabi Alonso top notch coach na oye world class coach wo betumi ni na ya adwuma na o se afina coach na ba na coach bia ba ho fra player bia pese onya the good books of coach no enti wo mo Chelsea dia ene no wo mo ese opanyi anytin edi Zabi Alonso betumi ase adwuma na se na o metuma ya kama ene ya reporter mensaka ewe dwuma de so na no pa mi ketre edi ama na ngonwa sembia si me pa to coach ani di na de tonda escat wa hwe ni ya na tese ekwa tonga na tonda escat kwa bra wonim se Southampton nanka womo Champions playoff ebo with Hull City ananka be mo makwanya na omaba bebo Premier League ne bi na yasesa omakwa wia ama asema ba wia be na akwa ba enkrofo ne se sa matches bi wo ha kwa na mo ko spy opponent no ene se omo de camera ko bo ho se ne omo ye de omo so ma spy na ano na asem ne ba beto dwa Spagate for scandal yi enya ba ya ne yase Southampton eho ebo mum afem pay for trans yakoko hwe ya yase abo Southampton ana no adam wo mo twelete e de koma Southampton bobo ko ne se so mo head coach and dey Thunder escat anya dia tum se 4 clubs almost amo enso no etimi aspire o mo dia and championship A playoff no wo must pay o mo anya dia so betimi amo ma wura mu biem afenso kwa no ma mo suspension and o ma sant o mo point amate se bia komo ma se next season yes championship no kran pass ya and also point deduction ebeko e de tom na eno na efere se sa ba no mo dia ma mo no sisi no team and team at the Middlesbrough o na yamo mo kwan se wo mo Hull City ankonkobo kwabra no da reporter mensaka aye se eno Southampton bobo ko no edina so san ye appeal and to mo register appeal no timi eko e de mo dia na tese ene sa aye the final na so mo playoff final no with Hull City no wo benya bo anya sa padia ene Middlesbrough bobo ko no ano metima bo sa game na eno ye reporter eba e wo dwumade so na no pa mi ketre e di ama na menko Christian Chivo na head coach Adama Inter Melano Bobo Kona no pay reporter mensaka say Inter force aduma no papa ne betumi ayo esan say waboa amoma league ni di omini hwe say so mo contract extension and so Adama Christian Chifo wo mo tell say a 2 years contract and tell so mo kika dia gumu wo 1 year optional atasa ne till 2029 and to be etimi wie pay dia and Christian Chifo wo better till 2029 and so Adama Inter association Melano Bobo Kona wo mo so awo Italy and now no pay no make ediamana anasafo yeso madi nkomo se womanya Pep Guardiola o mope enti Pep Guardiola what say Guardiola season ni bana wie ya wonya head coach and pharmacy no kwabna reporter mensaka ayasa yase Cristiano Ronaldo ni timna anasa ana mo tese womanya Pep Guardiola $150 million per a year ana mo de ma papa no mo na mete ene years do bi obesa no enyo masem sikandi ata ho ade se Pep Guardiola be de penye na fenso anasa wakwa ya dwuma na jama ne reporter mensa eka o dwumade so na no pay no me pretere adama asada tene ma men komanim kakwe na yeni nkomo Arsenal bobo ko reporter mensa kan yesi Arsenal for say so matima the league ni dia anya me say Mikel Arteta UEFA Champions League no Arsenal for so manya didie so pay ni betimi ante esan say wo mo say Arteta ekeka se wo special planner wo betumi dia bo PH game no enti Arsenal for the shadow ma mo so full support wo mo adi ma Mikel Arteta wo fa sa plan na konkobo tiba the din adi PH na fe UEFA Champions League no wo mo nti enfenso mo na so ene ya reporter mensaka e we dwumade so na no pay me di bi adi dana mo ye squeeze no so kwabna eno anopeya yase Arsenal for any omo hontem
players no ahomate ane so obi adwade ye kwabra no nsi amo no mo ewo omo emlet ho omo nyina ba omba be jomani ene hwe afi kwa de bi wanse wiam ntete ewiem kura nya ntete mo de mo amadwane ye ewo YouTube no me se de ameka mu beti ase ye pa madwane ya ene nkane na esususu egongo ade nya ntete asa supporters na adwade abo powder etutu spray tete wo so mo ba be celebrate eja bosuma ohun dwanda na eja yenyama ndwamba kwene so wo sande fufuo kura de man de no wakunu kura enti Arsenal players ni ne wo mu nyina apa ni je no wotimi se kama enso edema Arsenal ene ye reporter na no pe no meketre ediama o ewo dwumade so na yentwe ne kakra na eja yenku ye ni me na ene na Bukayo Saka enso akasa na Bukayo Saka video we de eno anwumene na omuponkem na ana Bukayo Saka ka sa asebwe Bukayo Saka se Wanama na manfo do mun sai tretre so team na omun ji league da omun ji bia tete afa na omun epe bia de 22 years ni ana oguso wusi aka ndi amomo ene team papa oho wo ma mesi aka wase isi no wo bia ntimi fa ne nsantena asena so biem ana obi ntimi nka se asena di league ate ana asena mobra pato Bukayo Saka se wo bia ntimi nya sa de bi be sansa miracle no ade no enya happen ade ni kwanses na nya si we ma janji league no e de so mna so ene ye Bukayo Saka nkoma kakra abrantan di tuja na mo papa we de wotimi say o no feel okay kra Abraham was squeezed so ezabi ya can say you Tottenham head coach team wotimi say ade no aye timpa e de amano amata say Roberto Di Zerbi hwesan kanema ebetima ko so na no do mu kokolu su ye na muntie de ohwe reporter men say kai say after set Chelsea say Roberto Di Zerbi any ni team no say koba say West Ham United obu game a kobo say West Ham United etimi win sekim ana say ebia say Tottenham Hotspur wo musu game a ombekwa koba no wo mu lusu akwabna ene na tese relegation na no mokono and you say Tottenham pay o mo bo nyina ya say West Ham United omu game na do manim no eni kwan say West Ham enso etimi awene na face Tottenham omo next game no say we so no ekwa edema mani ya reporter mensa eka ewo dwumade so na Arsenal sem no meba so bet mam yo se Mourinho na mini Mourinho ho nkoba kakra abusia yesi yo se Mourinho ne time oba first time Madrid no adwuma no ye any players or sensan ye edema mo Rafael Varane Fabio contra wo mo ene Messi Ozil Angel Di Maria ene Luka Modric ma oba ye mo sensan no yesi Madrid forward gidi se yo se Mourinho ba sabia na wo ye atase team na ejiro mo na so no me say yo se betimi abo mo manya notable players bia na o mbesensan mo a ebetimi abo Madrid boboko no ene reporter men sekana anu ne yesi Jose Mourinho akata Madrid de se wo mun ko Sporting CP wo mun ko Portugal na wo mun ko CP wo mun player ni team ade Martin Holland enfa ne mra na akoda no wono nim bobo ye po Denmark ni ba bo no nim ni po na so wo ko fa Martin Holland ade ne ba wo so be bo ma midfield ho ene man so ye kama ade ama Madrid bobo ko no enti afina Real Madrid anso edit niema atunse ne yene na fe wo mun so metime nya akoda na wo ba be bo ma no ya update amensaka na ma me Guardiola na mindi nkoba kakra but Guardiola kasa na Guardiola say wo jina City fo nyina anamu na all the congratulations kase pa adiama Arsenal boboko no ene Mikel Arteta ene ni players ni nyina say wo metime ade Premier League ni de so na so na in fact a long run ana so munso ekoye but at long last no ade na ko de ama Arsenal boboko na enya fi na oba be kase bebre de okam enya ya se obo Arsenal team na ba so Arsenal team na ya duma ye pa na ano na obi ase se akoba ne sade a anka ba so bode na anka se Arsenal ade ma junior groupie esan se bem of player na ni de junior group no one way aduma ni nyina sakoda we na kosa ba ko bem of goal na wo munya ya na City bra ya ansa no mote saka no sanka nye se ni go no say ya anka bia league anya sam se ni esika no ane ya kan anka down to the wire e bia last game no ane be decide say bia City one beja na sa Arsenal betimi adem be junior groupie ata say oboy o say go no ana amasi say no team ade de Arsenal ade Premier League ni de say o na so ana na manfo zo anka be ya anka Arsenal for kuda we di anfanka wo mo squad list no players on beje meda no
dia na nkomo di junior group dia e dia bra na sense ona aboa ama Arsenal tumi ade league no e dia so na so na report amenseka na 22 years die Arsenal supporters ehu league trophy da na monkongo he anajodo players no enso ejo many wa dressing room no me pato supporters ni so mo de omo nada ene be he omo nyina na abontenku ene Emirates etire o nyina supporters no ade je na nyeise etense ya bo World Cup na ebia ya stage ayasa ya kansa dia ye disi abonten a wo bia enso ehebi na ene makoye yesi ubakaze the same thing ana teso ba ye better enya ano a game no mo bona enya Arsenal for game ene ye Bournemouth any city na bo better yesi Arsenal supporters no ene giant screen pa ana kwabna yeso manto mantwa ana ma group no mo he wo bia he de we ene ma no besi akọ enti junior group ade bo no to atrama yesi Arsenal supporters ni nyina ene obeti go na wo bi bo ni game na support hi sa no ada me baba ka tam say Mikel Arteta ase wo ya number 1 stand supporter adi ma AFC Bournemouth ni Andoni Ariola enti eno ada e wo Emirates ho Arsenal supporters na ni die no na anya sam goto akra wo mo so mo kwada anopai ene mi pe wo mo so aba na yenko Arsenal dressing room here na sa Arsenal eno akwabra mando ampa Mikel Arteta sam no ka say ehunhia de ma players ni entertainment na no wo mo so ehwe wo dressing room ho Arsenal players ni na wo mo nyina wo dressing room ho ana cheso wo mo nyina atame ene de ode na pempem ho be pempem transit game no metime enso western ene o mo twanya final western no e ba ya baba pe ne Arsenal players him celebrations anya sam go to akra entim anu ye the Gunners no eni je ne dia no pay my mama ba so man ya de pa Delaria tiase ene yenya so crowd Dela ene Dela ya mo ba so congratulations ene ma aye kama enso adiama na kwabna he Arsenal fan ba ko was any pa ba ko na ni ji no pa no Gabriel Magalhaes enti wakwakoto rollers what ane bo asum 20,000 euros 20,000 euros ana kwabna wade abasa wade mambe Gabriel Magalhaes so wonte 114 team ni sakeke Gabriel Magalhaes fair no so dabi wonte be nyesa atade we free player no because woman na so mo ye bibi edema president na supporters dabi dia maye wo dia didi beta kwabna reporter mensaka say Gabriel Magalhaes anya de say wade ye enso edc enso ne kan me reporter mensa eka ewo dwumade so na pagotola no adan santrofo ekobisa say yatete se enjo moreska ana ba be de dwuma no ubenya kwana ana so yan kan to bia say 1 year ewo the contract no so obewie edi dia papa de kan no ba o ya den akwana de obenya ko na World Cup no eba kwabna da be ne yebo game no Ghana ni Mexico no Saturday ya ne yebo game no okay dek ayi ya kan say covid apa man face the pines one say na wepra reporter men say kai say one here won't be in World Cup ni bi eno ye the man face the pines so mete free na catch ya anopai ye di nyina ade asi ani a ye de blonti ma ye nyina we su na yemfa Arsenal won sam ni nyina fansia eja wo mo no ma league ye ye de ya mobra sisi akra ne de aye de nkra de ama ye say bia eja Champions League ye mu ye mobi Europa League eno so ho aye den o nim say ye win ye last game no na ayi Brighton for ba WJ dia ye bebo Europa League ti say ye mpa ye nyina no say Brighton for ebe so mo yin na che say ya ba be so na ya bo Europa anya sa dia bia conference na and dia you mon ko bona monye ese ho na e de ho de ne conference de into 22 years of waiting finally it's over si almost ya kamo yay mutudi bia che papa as is we coach so dia na me say 2012 na we coach is ya team si fefe Xabi Alonso yanka Xabi Alonso ade me kamo mo de so we can that season na me che say so me coach is na next season unu abehia wo na efo Mike Carey behia wo na obabuo na this is Reviana wabuo bia wo this is in Karikabu bia inti Xabi Alonso no ne enzo mas kana ne ade de zo mo de ye don beton proper positions anti anope Arsenal fans ni na ane mo mabaso biankasa me boss Brad kan bodu Delali atiase me boss ono so ye mo na baso na Arsenal fans ni na
yemo omo abaso enano pay in fact if you do ma de nipa ba ko pe the lape na ya Arsenal fan no mine account ono ko I brand the crowd say oh nana ya wa yeah Nana Jima yes ono so nipa bibire ba egu anyina Arsenal supporters e two pe engrofu yi mo am dos mo je dey but akwaseme tisana wo ka rap ya just in ho asem yeah mesamo rap